Miss Evaloni to a guest house, Martina Maria Ivedi Jr. Kaitapu. Iyo ko pe ko ke fatolo wato. Iwe kātoang ani, kau whāko atu ai kakei o e whine motua tuani. Ko e anga no ngahi ko ia o e te ngani, ko e ngatu uri, ko e koka anga ia ngahi awhinima, o nau whaolonga au i e taliloa, me api ko ongo heu, me loto toho e leka. O tui kia ia ngahi kakala hingoa, ko e awa o kakala ia me e kolonga tata, pe moe otu mua mua. O fungani aki, ai whakautusia, whawaini ako, whamata moana, helu pilo levu, pe moe nus panataha ne tui aki e paongo, pe moe hei lala, ne tori, me fu hei lala ko helu helu, me api ko matari ko. Ko hono pule o to, ne ukufia me whanga o Captain Cookie me whatever. Pe a ko hono kawa ko nusi whawa hei lala, ne tui ia me fu hei lala ko maue o wha, me loto takui lau o lapa. Kono sisi ko siskakala, vesa nima moe wae, ko e maile ne fungani aki e whausia, ko e tui pe whanga kui, me he api ko paia he masiwa me paini tu ua, have loto. Ko hono tekteki ko e helu whausia, ne tui me e konga tata pe moe otu muamua. Seuke na ngalo si o kutupuanga. Pea kono fasta alunga. Iyo kono fasta alunga ko e mai moa ia ai la kune toto fa i mlai kula kui salote ko e ngahi otmoto. Miss Evelyn Tua, guest house.
Miss Evelonito Guest House, Martina Maria Ivedi Junior Kaitapu. Vì có thể đi pha malo thì ô tô pha to có thể phố thì ập cầu và ba cái thì phố đi cao tôi lại mấy cái phố gì à rồi pha ba pha lại bé tàu đi phi cả to có gì rồi hấp bay mà sao đi malo tu tu tàu lần qua thì phố cái tu làm phải rồi Miss Evelyn tu Guest House.